الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga kakasih hatiranan, alhamdulillah. Jadi nakita niyo miyabot pa waktu ikarwa sin pekerjaan na to. Sarta masih kita niyo dahil hindi haamoyin pengajian pagtibaw din Madinah Al-Munawwarah. Amoin nasabot ta kamikian si mga nakaunay adto in nakasuod ha sara mapatut lang ta tibawon amurain upat nasabot dun hay ni amoin aon dun haon makawa ta kapaiddahan sa lago-lago kaisa niya amunain pagtibaw sin Masjid An-Nabawi. Amon pagtibaw ha Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunain ikarwa sa halga-halga laung ta ini masjid karena in sambahayang sing kitaroon ha Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu iya tunay sing kitaroon sibo da kaing kaawnan niya pardo atau sunnat in tutungbasan dahil Allah subhanahu wa ta'ala lipatun siya maka hangibu sambahayang inhambuk waktu ikatindog taroon ha Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insiya daing ha kialokis ikarua lugal sa laggo-laggo ini pahala atau tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita nakatunay sin ibadat taroon ha lugal yan. Inumbulhambu kamunain Masjidil Haram yan ha Makkah initimbangan niya biya kausin nakasambahayang hanggatus sambahayang in hambuk waktu roon si mambahayang kau ha Masjidil Haram ha Makkah biya kausin nakasambahayang ini hanggatus sambahayang doon ha Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya hanggatus sambahayang biya sing sambahayang roon ha Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sambahayang doon ha Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya kaun sin nakasambahayang hangibo sambahayang ha mga kamasjid-masjiran halaw man sin ini gumi ini. Hati niya bang muyad to urulon patudyohon tuod paamuyin itungan talong ta ini hambuk-hambukon dito ha Masjidil Haram intimbangan niya biya kausin nakasambahayang hanggatos nga ibo sambahayang sin hambuk waktu sadya kaya tunay muroon ha Masjidil Haram. Amuyan mga katotem mura. Nain daing di ha Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intimbangan niya
long ta biya kausin nakasambahayang hangibo sambahayang ha amuin biya sin sambahayang sing kita ha masjid amuin biya sin mga masjid di ha ini lauman sinula na to ini. Naramik yan in sambahayang doon ha amin hikatunia masjid amin nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amun na doon ha Masjid Al-Aqsa yaon ha Palestine in timbangan niya biya kausin nakasambahayang 500 waktu sinambuk waktu mo simambahayang doon ha lokal niya. Naamunan into masjid siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapatut ini sambahayangon atau pagsambahayangan sin Muslim aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala kasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wayroon tutulakon papanahon mamaksuron kana maksud mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amurain tu masjid amuna in nasabot tahin doon Masjidil Haram ha Makkah, Masjid An-Nabawi yan na Madina, iwan sin Masjidil Aqsa yan turid tuha Palestine. Amo ini mga katawtan manghuran akama Islam. Damit yan nasabot taroon hayan in mga kalagkuan sin ibadat taroon halawm sin masjid sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag nasabot tayo ni doon hay ni amo in pagtibaw sin Madina al-Munawwara doon halaw man sin ini masjid yan na aun daing ha mga lokal mapatot batukon sinambok pambok ding kato tanyo amuin pag-ibadatan doon hayan ini hambok naroonhan in pag-ianon ar-rawdatu syarifa. Amin pag-ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ma bayna baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Haut lang niya sin bahay ko, iban sin ini mimbar ko na inyan ini halaman dahil ha mga halaman sin sulka. At niya in pamaham sin mga ulama nakauna rin katutan yung nakahati sin pag-agama in panghati nila amin piya sampay marikato sambin doon na yan in pag-ianon rawda yan na inyan law niya laynon yan madtupa lawm sin surga kampay biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam law niya in ini atin niya malain madtuin in ini rawda sarta sin mimbar niya law niya doonhan hataas sin amin haud. At pag anon haud ini amuna in lumpangan law ta tubig amoy in ipainom sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nga mga umat niya isiusin makainom doonhan law ta na di na siya uhawon sa lama-lama sarta lang ta inlulunan amoy in banghiutang tabi sindikato baso biya sin taod sin bituon hataas sin langit imbanos sin luluunan hati ng pag-inuman sin mga umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuan mga katawtay manghuran hakama Islam damit yan doon hayan ikarwa lokal amunain ini timibaw mon pa kubol sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta na sin amoy in laungta ini kakasinya amunin Abu Bakar As-Siddiq amuin laungta iwan niya halawm sin ini Gar Hira doon hayan awakto sin pag tuklas nila ring Makkah al-Mukarrama at niya harap pa ini Madina hadeng Makkah al-Mukarrama tudyo maun pa Madina
al-Munawwara, salta halawng paghali, dahin haamuin, abutan sila sing Quraysh, sambil nakasud sila palawng sin iniqar, doon hayan, amuin, sambil doon hayaon, in sabab sinwala kakitay kanila, amin piyagbayan sin lawak sa roon doon inamin lungag sin iniqar, liyabayan nila, narunaon, damikyan inamin manok-manok lang ta, doon ha, nagpupukad doon, na longsin mga sila nakakita yan tubang lang ni aon taon nakasud mon palom yan na atin niya aon damayan yon majagjag inamin baylawa yaon sarta in manok-manok yaon mideng haamuin pukaran niya nabihan yan dahil ha mga mujizat sin Allah subhanahu wa ta'ala na amoy ato mga katawtay manghuran agama Islam sampai nakasampay sila pa Madina. Damikyan inhikato nila doon ha amin lugal hakubol na sabot yaon amo nain Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab. Amo ito nasabot ta sambil doon haon amin hawak to sing kiyarugsuan ni Umar ibn Khattab si Abu Lu'lu'ah doon hayaon haamuin nagdara napas na siya. Kaya ngayon niya, kaanak niya, pabaitaan ni Aisha bang manjari, kaniya, pangayon niya na indokal yaon, pagpugulan kaniya, dito haraig sin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin, kakasin niya Abu Bakar as-Siddiq. Asawab ito, laong sin Aisha, bang mapaamuhon, na tiyaw kulong niya, inyaon natin niya, mabaya ako, makapagdaigiran sin ama ako, iban sin, banako amunen Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumagawa pagkapia ngayon si Umar ibn Khattab na diul niya dihil amunen tuin biyata sin Abdullah ibn Umar kaama niya Umar ibn Khattab lando siya kiuyagan sarta biyata niya anak niya bang kamu magkubul kako ayaw niyo ako papag-awaya iban ni Abu Bakar Siddiq sumagawa na ini ibutang niyo ako paamuin mababa dahil nga amin biutangan niya. Nabiyag to. Hati niya dahil nga amin pagkubul pa Rasul sallallahu alaihi wasallam wala dahil sab nakatupad din Abu Bakar Siddiq inu niya hatungod sin ini abaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damit yan ni Umar ibn Khattab inu niya hatungod sin abaka sin Abu Bakar as-Siddiq. Amoy ang mga katawtay manghuran agama Islam. Damit yan, doon hayan, dahil nga mga kalagguan lang talugal. Pag ibadatan doon halawman si masjidyan, amo na insapan panagnaan lang ta, karna aon doon haon pangitaan, nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga lugal pag ibadatan, aon doon haon nakawidda in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil imbayta sin mga ulama longta bang tungod paparkala ibadat wajib na labi marayaw in pag-agaw-agawan sin mga jamaa roon dito hasapan panagnaan amo na yung mga inisapan si mga kausugan sa sumagawa banglong niya sambahayang ini sunnat na in labi marayaw doon haamuin rawdah bihan yan. Sabab na kabidda yan tuin unuroon in lokal yan na bukon sadya in mag-agaw-agaw mon pa amin lokal yan ba't ka na manusya in malaikat in jin maglingkod-lingkod doon haamuin lokal yan. Amo yan mga katoten manghuran agama Islam. Na manjari damit yan dahil ha mga titibawon, singkitaroon ha, Madina al-Munawwara na sabot na, amo na in Masjid Quba. Amo na yung panagnaan, laong ta masjid, ini napatindog doon ha Madina, sabab in labay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil ha Makkah harap pa Madina, dahil di laong ta hatampik pa ini Quba.
Masjid Quba na doon hayaon siya ini himanti sin pagdatong nila iban sin Abu Bakar As-Siddiq sin adlaw isnin timuklas sila rin doon ha Masjid Quba ubos piatindog masjid sin Jumaat sampai iabutan sila sin ini waktu Jumaat kanaog sin ini ayat doon haon sin pagpatindog sin sambahayan Jumaat sambil doon nila napatindog haamoyin lugal hautan sin ini Masjid Quba iban sin Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai longta aun doon haon biyangon nila kiyanganan longta Masjid al-Jum'ah. Sa sumagawa in masjid yaon wayroon yaon longta biya mga karihilan darajat sa babuhay nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalagguan sin amin lokal yaon sabab in sila nagsambahayang narukon lang ta masjid impyang sambahayangan nila sa haamin pantayan doon sila nakaiabutan sin waktu sin sambahayang Jumaat. Amo yadto mga katawtay manghuran hakama Islam. Hati niya in pagpatindog sin masjid doon bukod na hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na amo yadto. Na manjari doon haon in ikatun niya lokal. Sabot doon amo na in Baqi al-Gharqad. Nasabot tayo sa Dabikyan. Baqi amo na in lokal pangubulan. Sin katantan tao Madina. Doon hipagkubol ha amin Baqi. Pagtawon ling al-Gharqad. In al-Gharqad ini ngaan sing kahoy insipat niya kahoy tunukan. Tata ini pagkaunon sinamoy in hayop lang taunta kasuban sinunta pagkaunon amoy nilang tain ini mikit naroon kaniya ingan yan sampay wayroon naroon hang kahoy sa masimasira ingan niya sabab siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan hadis niya nabihat to mga katawtay manguran ha kamisla manjari in hikaupat niya amo na in pag-ianunlong niya syuhada Uhud. Amo na in mga sila amoy in nasahid sin pagbuno ha Uhud. Amo na in buno panagnaan. Amin giubat sila maun sin Quraysh dahil nga Makkah para halin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan niya minig na rin halong sin Makkah. Misan pabihad tumasi sila iurol maun pa Madina. Bihan yan na amo na yung naawon in buno in pag-ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gimuha siya rin halam si Madina iban si mga kasahabatan niya naroon sila nag inibak amin pag-ianon ini kid sin bod Uhud. Amo yan in naaw ni buno doon sambil dugpak panagnaan niya to sin pagbuno nila na longta in ini Quraysh nari sila maka ini juljul bihan pasalan sin amin magpapana dahil hataas simbod siwi-siwi yaon babaan sin ini longtaha pantayan bihan ini baba sin ikid sin bod Uhud biya. Amat ini biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papatindukan doon ang mga mamamanain taas sin bod sa tain agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di sila paiun din doon na taas sin bod. Sumakawa pag hananam nila diaog din Quraysh sambil miyakoy na pangatod nila na doon hayaon pagka nagtawan sin mga kapanyapan ipagpupuno na inkaibanan ni maog bihan ini hatine nakapinangpo da imbyutang dito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mamamana hata simbo diaon kay man sila sumakawa na nauglong teng kapatan inkyari ng puda naroon haon pag libot nagbalik
sin ini launta amin tumpukan sin Quraish yang Quran ni Khalid ibn Walid doon haon amoy in sila sa sila launta simibog pataas simbud amo na yung buduhod karena di nila na ini unuhan di nila na kaatuhan long tarihan panaon sa babang po na kumanin mama na dito ta simbud na kapin na atin nakeragdakan sila runhan sampai nararoon ini amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin ini longta mga kaiwanan sahabat doon ha amin lokal yan. Nasabot doon ha ini Hamzah ibn Abdul Muttalib, Mus'ab ibn Umair, Jabir ibn Abdullah, ibn Amr ibn Haram, wa Amr ibn al-Jamuh, wa Sa'id ibn Rabi', Kharijah ibn Zaid, An-Nu'man ibn Malik, wa Abdat ibn al-Hassas, wa ghayruhum radiyallahu anhum jami'a. Amoy ninday nga mga nasabot doon ha amoy ini na shahid doon ha Uhud na sa sumagawa launta in pagpubol doon haon wayroon launta hajaman labi-labi na hajaman na to ini biya mga amoy timampal karena bukon yan to ha aturan sara in maghinang alamat si mga pagpubulwihan bukon biya sinajaman na to ini amin niya online indigenous na in alamat ya online mga biyangon bihan indigenous na inyad to katantan piyang langan sinsara in maghinang kita ini alamat amurakuman in pagbutang sin sundok bihan butangan doon hawak to simbago pain amoy in launta tao mawapat doon na supaya di siya ka pangubulan bihan atau makali magbalik ubos pangubulan niyo. Bihan to yan in amoy in paghalian din doon. At sa sumagawa, ajaman na to ini na biya wayroon na tuod kaingatan doon matarang kubol amin launta kaingatan bang hisyuin kaya kubol doon amura kumanin kubol sin Hamzah ibn Abdul Muttalib amunain amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban launta sin kubol sin ini anak sin tay manghud niya at inatay manghud sin Hamzah ini amunain hi Abdullah ibn Jahash at ini Abdullah ibn Jahash ini tay mangudinisin ini asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at pangtungod niya raisab na asawa niya amunain ini bituanan sin iya anak-anak niya di Usama ibn Zaid amo yan mga katawtay manguran kama Islam na mapuas din dito to wairoon doon haon lang ta kaya baita na isiw naman in amoy in kaya pubul din doon sarta in mga bato kaya bubutang doon lang tabi ini sundok kaya butang doon na wayron makaingat bang hisyo in halaw miaon kaya pubul amuray matarang in kubul sin Hamzah ibn Abdul Muttalib. Amo yan mga katawtay manguran agama Islam na in mga ini ajaman pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan amoy in bang sila magpakabisita maun hawak to na ipagpangasuro nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kaibanan amoy nakasakop sin pagkubol hawak to karena in pagkubol ha jaman nito pag bang siya amoy in aon daun haon kaya kubol hambuk daliyang mga tutao bihan mga upat bihan tuin biyasin ini laung tahi Amr ibn al-Jamuh
iwan sin anak niya dua, hambok na sila liyang, biha, hambok kisaro na ini, amrog nul jamu, amoy sambil kiyabay ta dunhan, ini, lang ta, way misan nakasambahayang, misan nakaminsan, sa sumakawa, pag-abot sin amin puno yato, amoy insimud, siya pa akama Islam nagsahada, doon hayan, wayroon na waktu rugaing miyakad na siya sin pag ini buno iban sin Quraish dunhan sambil nasyahid siya, doon hawak to yan, iban na sin anak niya ruah, in sila katan kya kowol ahambuok ini liyang. Bihanto. At ini mga kaibanan sambil dunhan, kaya ba ita si mga sila mangisa, doon hawak to sin pagkubol, amoy in gumawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam saksi ha mga katawtay manguran bihan law niya in ini hisiyo bihan asubuhod niya na pag-ubos lang hibayta naman to bang hisiyo in mga yadto hisiyo makakilaka nila hisiyo lang niya in doon hay ni mataod na hapal niya Quran amwad to yung paunahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam palawon sin ini liyang ang papasunuunin kay banan bihan haulihan sin amin yadto amin nakauna yadto. Nakyadto imbiya mga aturan na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manjari aun din nga mga lugal doon haon ini aun din nga mga alamat damikyan doon haon bato ya bubutang din doon haon na in baita si mga kaibanan mangingisa bukod na to lang ta lamod ha amin mga ini nasahid doon ha uno ini nasahid doon ha amin pagbuno yadto na uhod. Sumagawa aun baita doon han lang niya yung mga tumpukan yadto biya mga mataod bihan kaya kubol dito lang niya hajaman sin ini Umar ibn al-Khattab paghalipan niya amin naaon long tain gutom, amin pagyan long ni Amor Ramada, doon hayan na wayroon makaon long ta, naabot in mga ini Muslimin doon han nagkaon sin dahon kahoy, pasal sin wayroon pagkaon, doon hawak to yan, na inyad to in kiyabay talong niya bukon siya to rin nga mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau amin mga sila nagkasahid. Nasa taon doon haon long ta dahil nga mga panghindua atawa sa salam-salaman kanila amin bukom biya sin pagsalam ha mga sila ini biya sin pagsalam kan Abu Bakar As-Siddiq kan Umar ibn al-Khattab damikyan harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sumakawa in matarang kiyabay ta doon in sa salam-salaman kanila piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mamong kita salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Aminin mga kabtangan amin atin kasalamatan kaniyo na daing ha mga pagsabar niyo na wayron na rugaing datunganan niyo at malaingkan kasannangan tiyatakan makanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan mga katawtay manghuran agama Islam. Na in mga ini laung ta in kubol laung taroon hayan amin timarang doon han biya na sinakita kain na ito amurain kubol sin Hamzah ibni Abdul Muttalib iban sin anakun niya amunain hi Abdullah ibnu Jahash. Mapuas din dito na wayroon matarlang doonhan kubol wat malaingkan in mga yan tukatantan manjari na kita mang hindua kanila na hadya amin biasing kasalam-salaman na sabot na kain doon. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar. Awad to mga katawtay manguran ha kama Islam. Naamoy ni in mga kalugal-lugalan amin mapatutta
laong tatibawon bang kita makakadto pa lugal yaon at niya maksud sing kita maghadji ka tawa mag-umrah sarta in kita ini madto laong tatimibaw pa Madina al-Munawwara. Amo na upat na sabot yaon. Na mapuas din dito, wayroon na kabaakan doonhan amuin ini lugal bibisitahon. In malagbo doonhan, amo rin nasabot takain na yadto, amun to Masjidil Haram, Masjid An-Nabi, sallallahu alaihi wasallam, iban sin Masjid Al-Aqsa. Amuad tuin matarang. Na bang doon ha Madina, amurain, pag ianon po asin Masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, doonhan, at niya, iban na sin kubol, sin ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban na sin dua, ini Khalifah, Abu Bakar as-Siddiq, iban sin Umar ibn al-Khattab, in Rawdatul Sharifah, Masjid Quba, Maqbaratul Baqi', iban sin Maqbara Syuhada Uhud. Amunain, laong ta pangungubulan doon ha, kaya piyagkubulan ha mga sila na parang sabil doon ha Uhud. Na amunan in matarang hasara, laong ta titibawon doon ha Madina. Mapuas din doon hayan, wayroon na lang ta, doon han kaya bay ta bat aun palugal, ini manjari bisitahon. Na pagkawayroon na lugal, manjari lang tabi mga tibawon, bang aun tibaw maun, karena nagniyat siya batinyaon malaggo, ini makawa kapaiddahan, atau makaniyat siya inyaon pahala, na inyan makasud na pamangahinang pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasin hadis niya, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Isiyusyo in himinang sin hinang bago lamta amin bukon halaw man sin ini kakahinang nato inyan katan isusulak ngayon sin ini Allah subhanahu wa ta'ala tineri natatay maunin amal biha. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Bihad to mga katawte manguran haagama Islam. Na manjari aun doon hay niring ha mga pangasubo di mga sila ini mabaya imingat sing kasabunalan karena kikita iban kaya jajagahan si mga kaibanan bihan tungod pa sila amuin magtitibaw mon pa Madina al-Munawwara mataod pagkadtuon sin mga maghadji iban si mga mag-umrah atin niya in sila timibaw pa mga kalukal-lukalan yan na inyan way na nakalamod laong ta amin mapatut kadtuon biasin laong ta aun biyay ta doon hay ni puas ding haamuin Masjid Quba. Aun doon nga nandong niya Masjid Qiblatain. Yung Masjid Qiblatain, amin lugal, laong ta kaya pagsambahayangan doon, inisin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasahabatan nila, in panagnaan sila nangiblat harap madtupa Bait al-Maqdis doon haon hapanagnaan rakaat pag rakaat hikarwa na nangiblat na sila harap pa Masjidil Haram angkan naroonhan pagpatindog masjid doonhan nga na ni masjid yan Masjid Qiblatain na ini pagbisitahon si mga sila maghadji iban si mga mag-umrah doon hayan so makawa wala ini nakalamod dahil ha mga tiyang daakan ba't subay siya kadtuon. Bihat. Damit yan, Masjid Al-Jum'ah. Damit yan dahil sabihin ini, wayroon dahil sab nakalamod doon, haamuin, ini mapatut sing kita tibaon.
Damikian dunhan amuin masjid long ta piyak sa sambahayangan na sin ini mga tao at mga tao masuk maun pa amin lokal yaon. Biyasin long ta Masjid Al-Qamamah, Masjid As-Siddiq, at ini Masjid Sin Abu Bakar, Masjid Qamamah, Masjid Ali radhiyallahu anhuma, iban sin long ta Masajid Al-Athariyah, aun masjid doon bakkas long ta kaya pagjamaahan si mga kasahabatan na aun doonhan ini masjid long ta hinang na masjid pasal singkya pagsambahayangan si mga kasahabatan biyan doonhan piya hinangan masjid na inyan pagbisitahon doon ha ini aun yan doon lang niya 7 masjid ini Madina. Pag yan doon na namin lokal piyag kalian ini Khandak doonhan si namin pagbunulong niya Ghazwatul Khandak. Amo yan. Na yung mga yan katantan mapuas din ha ini longta in mga inilong niya bang imaksud mo mamisita at walang ta manibaw mo palukal yan na inyan lang niya makalamod siya lang taring ha mga masjid ini bukon ha aturan sara sin agama Islam. Bihan. Nasabot doon al-masajid as-sab'ah. Amulong ng 7 masjid. Dunhan. Aun doonhan sampai Masjid Salman Al-Farisi, Abu Bakar, Umar, Ali, doon hayan na inyan katan, wala long niyarunhan, ini nagdaaking sara, bat subay kita mag, ini ibadat dun halukalyan, iwan inyan hisiyusuin, ini himinang dunhan, at niya, maksud niya tuod, panahon mo bat karna, in huna-huna niya, makapaaksya karayawan, sa lagu-lagu, na law niya inyan bid'ah zahira. Amo na law niya hinang bid'ah matampal. Na amo yan mga katawtan manguran agama Islam. Na ini aun na ipta si mga ulama sa Saudi Arabia in mga lokal ini na bukod na ini kakadtuon titibawon si mga sila maghahaji iban si mga mag-umrah mga katawtan manguran agama Islam. Bang aun doon haon, piyag ibadatan si mga tao halukal, masuk mong paamin lokal yaon, na laong ta biya dayaon in timbangan niya sin mga kamasjidan niya on biya sin masjid, biya lap sindi kato biha. Hati niya ang mga kamasjidan tarendi. Bihat tura in biya mga timbangan niya, bukon niya tulong ta amoy in nakabidda in dayaw niya rang kaiwanan lokal, na amod to hindi mga hikari ta pangadyan waktu ini dalam syukur haamuin pagdungog niyo murah-murahan makakakita niyo rito pangadyan na supaya bang kita makatibaw man to pa mga lokal yan kaingatan na to hinangon in ini atawa tudyohon in tungod pa amin mapatut na to hadya pag-ibadatan biya na sin lokal ha Madina Al-Munawwara. So, beto, mangumbait na ako kanyang katan waktu ini karena miabot ng waktu na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين